Pendiami ke channel Banwan Rak Kubor Baman Lagasmi. Nado benda hishi kalau isteng apa Istang. Aduh kalau biji pimi na ye. Nanti kami untuk nak keluar hishi pauduna sekolah baju. Marwai piwan na pan na. Jadi kita nak bagaimana? Itu kena boleh pi kuat ban wan petang kloi. Fast show. Aku abang wan pet keluar rumah nama arba la shong shit bet teman kau wasik kawan nongsa. Kita apa kita kumde apa abang wan pet yang nak film kawan nongsa. Pi simenta kena ka. Ya mam sebentar. Berpicuan support. Support. Pila dapat kena ka film. Kalau ada. Patai kena ka story juga kena ka film. Dia kajing pet jokai kena film. Ka itu nak kadang shibun giding senang shibun giding buat mo. Kamtam kat kum ka story jone ka film ba ikan thei teng anda kilawan chasar am kamtam kinong kendong kila penbut na kanya karyam ka bet joki nong sar nang takar kom nyat kom yang ka akor ka buram bat teng kidan kibala asa kamaru han film long ta di long kam di kin ban long ta mo la dan ni karyam ni hak ban ram kumnu ren re ka akor ka buram ni kin ban klat long hak ban karyam sa sang karyam ni ka akor ka buram ting di ban yang bahaya bahaya tai kan kenang ba kandungwan ke jiba bi ka jing Kemudian kalau jing senang tangnya ki ya ki kena sekolah ne. ya kena sangka jadi kan thei bat kum juru ya ki shendang ro kan ba kim di ban lek pathar mo tang ba ki yo ban shu shim kabui kan thei ba ki phum kum ni kum tai kan shu shim kabu na kata te kam ya hap kan namal kat kum ka juk lek te ni hap hi ban riam tang balong dei ba kan ba ki shendang kan shim kabui kan